Job ka Mauthar United kabari namo ko ya ka MLP ha ka jingile kai final cricket tournament lapan long da ka Tisau Sport Club hamaran Tisau ha khalai tarik da banai ha ka ne ka singi ka jingile kai ka long ka ba itana chisha ha ka wat ka banikong la tit shua da ka Mauthar United bat ka long ka ba itana chisha mar klabu target Shispa San Pupra bat ha ka wat ka ba atit sa ka MLP bat da ka jing tibit jong kinong kawang bol jong ka Mauthar United belala ban shimlut ya baro ki wicket bat kelalim no hakane ka jing ilakai ya ka man of the series layo do badan dor badai na ka Mauthar United bat kanong job hakane ka tournament kelayora arpo hajar ringkat trofi bat ki certificate
Kalian jonga si Hetman Besnong ngasem la ban ai play ya kani ka South Sport Club kawala organize ya kani ka cricket tournament akani Islam Bamata what happening ka lockdown lay lala pat ban tenlong ya kani ka tournament limba ke tenlong ke jongki ya kani ka tournament kalong ba kapten ya kita kiriu dan sap dan pong ba sinyo ban ni syekmat ban ya kisap ki pong ki jongki na kaliang ka jonga ngadi wing ubanga kamti ngamding player cricket na day way long pick panilai kai la ko sunta ai ko bor ko ta o blame da ku ni la ku ki mai body ki da non si sa ki samla ki ban non ki ta ki non yalam mai kun tai du pa ko mga lo mo mani ta lo ko pa panilai kai ru ma su pami sa madan ko ma su sa ki pa ba fi jau do kumba video ni ko por ko piang ni ko ta jo fi tunduk ko por ko jo fi president president dan yang kita tiu naik ke por. Itu boleh buku berkat naik pada silang. Hakano ko banta pipet yang aku sama kat banting sarong yang bangan yang hakmat yang pi player. Ngamtip. Namanga ngadai na kalau yang kabadok. Balik ngakran kita kenken liwat ngam boleh. Kumu sama abang alet akino kiti nyalang kino tournament ngalap bagi saku siapkan dah kibrel bak handon kamam ne kata kedai kecing bakla kacong ngaruk map bak kabalai usul teman banyakkan sepang kene ke tournament abang apet je pihang ni ngati plot ya kadur ke jongki Don ki player Sri Lanka, don ki player West Indies, don ki player na Australia, don ki player na Bangladesh. Di sini sih amla kacang kedua mak. Bagi wen kan, orang kita dari China, elektor kita kasih, bayok kita lihat doktori. Ha ketinggalan lah, akan ke turnamen kita don. Arko artli itim belarung hanrai haga tingala hi itip don ki bapoy sa kathong don ki bapoy sa kathong pat katingala kay ka bamenta ka ba ka songsit pat ka barando apa dia kadai hi ka cricket kata kadai ka IPL asmat dong kita club Rafio Pangkapat di Presiden Jongka Sport Club baru coba kita bagian pensiun ini kita jeng ai jonga watla ilong di balik kat mau kan loro tendai kincin ba langai sakat dongin ya telang ba ini suku kawai ketemu pagi naik tim kita kencat bless good di Komisi pun sama standingnya next kamu boleh undang don katapi hikam hijam hijau ti bat tam kontinio ya kami terus koi pakai bat menang tre ini sesuatu di menta ingin koi no saka di kontrai akan digapur di tumban perikut ini nak dia jongi juga jongi di don komisi boleh mau ban kentiulang jadi ki tim lesi ki bala lim no semi final tena kalian jong i laong hanga banga ba ikwa kan ai no bai tu tim ki ba koi aga semi final ro tenga mentang terpat i di tim ki bala lim no semi final begini ka Shield United kapten buat Sarwe sebaman wanang ni man na kalian jong i tim gas ila pun kre ini jing ai wala lesi ngamtip air rai angit kama perjang keluit mesti matani po tinggal kerpat sai cigas jong oya i kapten jong ka Shield United na penang rai
buat kapten jong star way player masih lada don gila wan chim Pandang Ray, yang joki sipla banjir menu ban yo kani mano sili. Liar balik kai ha ketika turnamen ni baru kowe. Jadi ya kamano sili selayo dari samla badondor walang naka motor. Klub. Itu babar wan cepat wan sili ni di air di klub. Kenapa ni ka di air nga tepat di Secretary Jomba West Hills District Cricket Association masuk baban handover ini right semua adon lakamaya dulu arpa new kuweron nanti ke tournament ini berkuwai runners up ketika turnamen ketika MLP kita menang lekai bahan ni sekmat de ngakerpat i player bukan dau ulan tunjuk lu kapten bang yang beli trofi pasti beda semua player wan dau ulan no nah bentar ini jing trofi ngakerpat i teman pesansi Elwan Chong dua macam yang ini beda pada trofi banyak praksi kepada nama mau bawa mau semua wan no lihat pada wan daun lain nah betang dia pernah juga di Kongsan Jomi sama Stein dengan bodiam bawan air di proyek apa dia praksi ayo arpo ajar kabar trofi te ngakerpa di kapten sobawan wan sim ngene kapten juga mau tahan Mau tar Rajin, hep hep, hep hep.